Ibihe byiza nshuti bakunzi ba Initalk Rwanda, nibwo natwe ibiganiro byacu bya buri munsi bagoroka ku makuru na documentaire ha muri sport, imyidagaduro, politike ndetse n'izindi nkuru zazo kuvuga cyane muri society. Na minsi minisitiri yashira umunyamakuru Jean Pierre Kagabo asezeye ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho yari amazemo imyaka 22 akaba yaratangiye kugikoramo mu mwaka wa 2003 kugera mu mwaka wa 2025. Jean Pierre Kagabo yaseze RBA yari amazemo igihe kinini akorera, gusa akaba yaramenyekanye cyane mu nkuru yakoraga zagaruka ku buzima bw'igihugu ndetse n'izindi nkuru zitandukanye. Uyu munsi mu kiganiro cyacu tugiye kurebera hamwe abanyamakuru bamaze igihe kinini bakorera ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA nyuma ya Jean Pierre Kagabo wari umazemo imyaka 22 yose ari naho yakoraga, gusa akaba yamaze gusezera. Mu kiganiro cyacu turagaruka ku buzima bwabo, igihe batangiriye gukora muri RBA ndetse n'ibindi bitandukanye kuri bo. Icyo nagusaba nuko abana nanjye kuva none kugera ku musozo w'ikiganiro cyacu, kandi mba rugambirize kuri Initalk Rwanda ugakunda ibyo dukora, nagusaba ko wakora subscribe ubundi ukajya natwe mu biganiro byacu dukora umunsi ku munsi. Ku mwanya wa mbere w'abanyamakuru bamaze igihe kinini kuri RBA turasanga umuyobozi w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA Barore Cleophas. Barore Cleophas yatangiye gukora kuri RBA ikitwa Orinforo, hakaba hari umwaka w'1995. No kuvuga ko Barore Cleophas amaze imyaka 30 yose muri RBA. Barore Cleophas yatangiye gukora muri RBA nyuma yo kuva mu kazi k'ubwarimu. Ni nyuma yuko mu kwezi kwa Mutarama mu mwaka w'1995 aribwo yahawe akazi ko gukora kuri Radio Rwanda, atangira mu biganiro bitandukanye birimo amakuru cyo mu binyamakuru, kubaza bitera kumenya ndetse n'ibindi biganiro bigiye bitandukanye. Ubundi Barore Cleophas yavukiye mu karere ka Gicumbi mu ntara y'Amajyaruguru, nyuma umuryango we uza kwimukira mu ntara y'Iburasirazuba mu karere ka Rwamagana mu murenge wa Rubona. Aha akaba naho yize amashuri abanza, ayisumbuye akaba yarayize ku kigo cy'abihaye Imana cya EFAC. Barore Cleophas afite impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye n'itangazamakuru, yakuye muri kaminuza Kiliziya Gatolika Iseka i Kabgayi mu karere ka Muhanga mu ntara y'Amajyepfo. Afite kandi impamyabumenyi y'icyiciro cya kabiri cya kaminuza mu bijyanye na teolojiya, yakuye muri kaminuza East African Christian College. Ku itariki ya 14 ukwezi k'Ukuboza mu mwaka wa 2023 nibwo Barore Cleophas yagizwe umuyobozi mukuru w'ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA, aho yari asimbuye Arthur Ashimwe wari wagizwe umuyobozi mukuru wungirije muri ambasade y'u Rwanda mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika. Ku mwanya wa kabiri w'abanyamakuru bamaze igihe kinini bakora ikigo cy'igihugu cy'itangazamakuru RBA turasanga umunyamakuru Colette Ngarambe Mukandimizo watangiye gukora kuri RBA ku itariki ya 21 ukwezi kwa Gashyantare mu mwaka wa 1996. No kuvuga ko Colette Ngarambe Mukandimizo amaze imyaka 29 yose kuri RBA, gusa kimwe na Barore Cleophas bose batangiye gukora kuri RBA ikitwa Orinforo. Ku itariki ya 21 Gashyantare mu mwaka wa 1996 nibwo Colette Ngarambe Mukandimizo yatangiye itangazamakuru, atangira asoma amatangazo ya leta, gutara amakuru ndetse agakora n'ibiganiro bitandukanye. Kuri ubu akaba azwi cyane mu kiganiro cy'umuryango gitambuka buri wa gatanu kuri Radio Rwanda. Ubundi Colette Ngarambe Mukandimizo yavukiye mu mujyi wa Kigali, avukira mu karere ka Gasabo mu murenge wa Ndera. Yavutse ku itariki ya 21 Gashyantare mu mwaka wa 1969. Iyi tariki akaba inahuye neza n'igihe yatangiye akazi k'itangazamakuru, kuko yatangiye akazi k'itangazamakuru ku itariki ya 21 Gashyantare mu mwaka wa 1996. Colette Ngarambe Mukandimizo amashuri abanza yayize i Ndera kuva mu mwaka wa mbere kugera mu mwaka wa 8, kandi akaba ari umuhanga cyane. Amashuri yisumbuye Colette Ngarambe Mukandimizo yasoreje kuri Apocope, aho mu mashuri yisumbuye yize economy, chemistry, biology ndetse n'imibare. Akaba yarabisoje mu mwaka wa 1992. Mbere yo gukora kuri RBA akaba yarakoraga mu isomero ry'ahoze ari kaminuza nkuru y'u Rwanda i Butare mu ntara y'Amajyepfo. Ku mwanya wa gatatu mu banyamakuru bamaze igihe kinini kuri RBA turasanga umunyamakuru Akimana Latifa watangiye gukora kuri RBA ikitwa Orinforo mu mwaka wa 1996. Akimana Latifa yize amashuri abanza n'ayisumbuye, gusa amashuri yisumbuye akaba yarize ubwarimu. Akimara gusoza amashuri yisumbuye nibwo yagiye gusaba akazi ku yahoze ari Orinforo. Kuri ubu akaba ari RBA, akora ikizami aragitsinda, maze ku itariki ya 7 ukwezi k'Ukwakira mu mwaka wa 1996 nibwo yabonye ibaruwa imuha akazi kuri Radio Rwanda. Yatangiye asoma amatangazo ya leta, nyuma ahabwa gusoma inkuru za radio, nyuma aza kujya kwiga itangazamakuru muri kaminuza ya Kiliziya Gatolika i Kabgayi Iseka, aho yize itangazamakuru. Yakoreye RBA kuva icyo gihe, amakuru yataraga akaba yaracaga kuri radio cyangwa televiziyo y'u Rwanda. Mu turere yakoreyemo Akimana Latifa yakoreye mu turere twa Bugesera, Kayonza, Ngoma n'utundi dutandukanye. Yabaye kandi umuyobozi wa radio y'abaturage ya Muhanga, ndetse kuri ubu akaba ari umuyobozi wa radio y'abaturage ya Huye. Izo zose zikaba ari radio za RBA.
Ku mwanya wa kane abanyamakuru amaze igihe kinini kuri RBA turasanga umunyamakuru Marcel Rutagarama watangiye gukora kuri RBA ikitwa Orinforo, akaba yaratangiye gukora kuri RBA mu mwaka wa 2001. Marcel Rutagarama mu mwaka wa 2001 nibwo yatangiye gukora kuri Radio Rwanda mu makuru y'imikino, aho yegezaga imipira ndetse agakora n'ibindi biganiro birimo urubyiruko rw'u Rwanda. Gusa kuri ubu akaba atagikora amakuru arebana na siporo, kuko asigaye akora ibiganiro birimo urubyiruko rw'u Rwanda ndetse na twegeranye iba ku cyumweru, haba ari kumwe na Jean Daniel Sindayigaya cyangwa se GDS. Ubundi Marcel Rutagarama yavukiye mu karere ka Kamonyi mu ntara y'Amajyepfo. Amashuri abanza n'ayisumbuye yayize mu mujyi wa Kigali, akaba yarayize kuri APAS. Nyuma yo gusoza mu mwaka wa gatandatu w'amashuri yisumbuye akaba yarakomereje mu yahoze ari Kaminuza Nkuru y'u Rwanda, akaba yarize uburezi. Mbere yo gukora kuri RBA yakoraga mu muryango utagamiye kuri leta, aho yakoraga nk'umusemuzi. Ku mwanya wa gatanu mu banyamakuru bamaze igihe kinini kuri RBA, Munyemerere tuyashyira abanyamakuru bagiye batandukanye batangiye gukora mu mwaka wa 2000, aho harimo Kamera Tanazi watangiye gukora kuri RBA mu mwaka wa 2008. Undi ni Tuyishime Jadofis watangiye gukora kuri RBA mu mwaka wa 2009, gusa we akaba yaratangiriye kuri Radio Salusi ndetse na Radio Isango Star. Undi twavugamo Nuwineza Clarisse cyangwa se Karara, akaba yaratangiye gukora kuri RBA kuva mu mwaka wa 2010 kugera uyu munsi wa none akaba ari hagikora. Gusa nawe akaba yarakoze kwa ni maradi arimo Radio Salusi, Radio Maria Rwanda ndetse na Jean Daniel Sindayigaya cyangwa se GDS. Nawe akaba yaratangiye gukora muri RBA kuva mu mwaka wa 2010. Nawe akaba yarakoze kwa ni maradi arimo Radio Flash, Contact FM ndetse hakaza na Jean Pierre Kagabo twagarutseho haruguru tugitangira ikiganiro cyacu. Jean Pierre Kagabo we akaba yatangiye gukora kuri RBA mu mwaka wa 2003 ndetse hari n'abandi bagiye batandukanye tutababwiye, kandi niba hari uwabuzi mwamutwandikira muri comment. Reka ngubwire ngo ninadusoreje ikiganiro cyacu cyagarukaga ku banyamakuru bamaze igihe kinini kuri RBA. Reka ngushimire wowe banye nanjye kuva ku munota mbere kugera kwa nyuma, kandi niba ubwa mbere ugeze kuri Initalk Rwanda nagusaba ko wakora subscribe kugira ngo ujye ubana natwe mu biganiro tubakorera umunsi ku munsi. Kangwire ngo ikigomba kumenya kandi ukazirikana nuko twifuriza kugira ibihe byiza.